Anyang aki din! Ayan ni Nanang, Tatang. Natayan. Anya? Kaano pa'y Tatang? Katay na launay. Wah! Ayan ang arod ni Nanang, Tatang. Nakaunat ijay sofa. Inakitaan ni Nanang ko, jak kayat amatay. Nanang ko, ay. Apay anatay kamutan. Nagsakit, di pupusay mo. Nagbabasit pa'y ladagit ipinanawam nga apo ko. No amok la ko mamatay ka. Inararakop ka pa'y kumay patpatag kalaunay nanang ka. Payadrong dungawan na, Kriste. Ay, kabalyo nagsauti bangkay. Ay, anya bang kaya sasawamat? Sana ka natay, salbag ka. Kuna nga min ni Tatang anatay ka nanang. Anya, imbaga ni tatang mo ray ta nataya kaun. Wow, nanang, katkatay mo la ka no. Ay, sinalbag alakla kayan. Paiman. Anay ikaw! Anay ikaw! Apanyag katus ka nga Flora. Apay ngay bagbagaman nataya kaun. Daya imbagbagak anatay kan, Flora. Imbagam kano ni Christian nataya kaun iso adong dungawan na. Kwa. Jak imbagbaga anatay ka, Flora. Bakit? Sa balay timbagak, Anya timbagam, ha? ikunak. Nakaidda ka ijay sopa. Jak imbaga anatay kan. Tuling day jay nga anak mo. Anya? Dani Nanang, Tatang. Adda. Ngambalbal sa muwendan. Anya? Apay abalbal sa munda ni Nanang, Tatang. Natay nga ruden. Di balbal sa muwendan. Anya? Natayon ni Nanang. Apay nga tayo lang ngay bagaday Tatang. Di kay matagdamdamag no natayin wino saan. Mapana kita yan ni Nanang, Tatang. Ay kat mapan kalata itayan na. Mano samlaki di tiangot na. Anya ti angot na, Tatang. Agat formalay. Anya? Si bibiyag kamot gayam, Nanang. Unak no, balbal sa munda kan. Asinaw tinang ibaga balbal sa munda kaun, Renz. Ni Tatang, Nanang. Tiyawanan ba inalakla kayan? Imbaga na tikasta. Wen, Nanang. Imbaga na. Agsagana kanyak day jalak lakayan. Kaya't naksamot na namatay. Ay anay ikaw. Apay nga katus ka ngay Flora. Sinalbag ka laklakayan. Ibagbagam kit din na balbal sa munda kaon. Asinaw tinang ibagakin ka day ta Flora. Nerens nga nakta. Imbagam kanukan kwa na balbal sa munda kaon. Awan timbagak akasta. Bakit? Sa balay ti panagdengag ni Rains. Anya? Ti imbagakin ko na. Adda ijay kusina. Kadigdigos na kunak. Kasta ti imbagam ka ni Renz Pablaw. Wen, Flora, bakit? Tuling day anak mo. Nasaya at nasabat ka dito paraangan, Tata Pablong. Apay aya, Susan, aputot ni Pare Solomon, nya apo day dila kay Bastian. Ha? Anya lakit din ni Tata Pablo. Dakamatin na pailaan no asino ta akin putot kanyak. Kan tinagan day dilulok a Sebastian. Adda ka di ibagam kanyak? Tangdanak ko man ni Nana Flora nga agsak kainton bigat. Ay adda ijay balay, agbures. Anya? Ay nasakit ti tiyan na. Nagsida ngamin iti iga daw. Anya? Nagsidala ang itiiga do nagburisan. Kasi naw, kat inigop na agraman mantika ti iga daw. Anya? Kasla saan kamot nagsakit Nana Flora? Asino tinakamwam nga sakitak, Susan? Ni Tata Pablong asawa yaw, Nana. Anya? Awang may sakit ko. Agsaksakit ka no ti tiyan mo, Nana. Inigop mo ka no ngamin diamantika ti iga daw. Tiyawanan ba na Pablaw?
Apay ko mga igupak ti mantika-tiga daw. Salbag na yataw. Ikaw. Apay nagsipat ka ngay, Flora. Daytoy pay. Anay ko manen. Anay ko manen bakit? Huston, ay naragrag sanjay utek ka. Oray maragrag ti utak mo. Tawang matlat serserbina. Apay ayang agungungat ka, Flora. Ibagbagam ka ngagburay sa kon. Kan inigop ko di mantika-tiga daw. Asinaw tinagibagakin ka iti dayta, Flora. Ni Susan nakaruba. Wah, awan timbagbagag akasta, Flora, bakit? Sabali timbaganakin ka. Anya, Tikunakin ko na, agborboras iti mais. Saan ket niya agbores? anya. Kahit, anya nga ron di bagbagam nga inigop ko di mantika-tiga daw. Tikunakin ko na, impasidana iti asaw di mantika-tiga daw. Saan ket nga inigop mo di mantika-tiga daw? Anya. Tulang daya, Susan. Sabali ti bagbagana. Ay, si Kamot Gayam Tiriyaw Unang kalpablaw. Adanan ti Flora. ay awanan. Anya ti kayo asawan nga awanan. Awanan nantim a Flora. Nagsina kamen. Anya? Nagsina kayo kinan ti Flora, angkal? Kano pa'y? Itay laeng Tiriyaw. Apay ngayon nagsina kayo. Naganglit mo ito. Anya? Day tala ti nagsinahan nyo kinantay. Kituan. Nagalsam di kilikili na. So nagsina kamen kinaantim a Flora. Kunak man nung nagsina kayon kanyang kalpablaw, anti Flora. Anya, imbaga niya ang kalma Pablo nagsina kami teriyaw. Unantay, napanak iti balayaw. Ipakaamok ko akasangay di anak ko inton bigat ket maawis kayo adumaray. Ay nagloko na jalakla kayanan. Naganglit kayo kanaw. Iso nagsina kayon kanyang kalpablaw. Di sinalbag nagjayain. Agsaga naman kanya. Ay, anay ko. Anay ko. Apa nagdanog ka ngay Flora. Bakit? Daytoy piti kog tar. Ay, anay ko. Ay, di na kugtaran Flora. Anay, nagsakit. Kurang pa day tangay naramid ko kan ka. Apay aya, bakit? Apay aya bakit? Ibagbagam kay din na nagsina ta gaputan nagalsam ti kilikilek. Sinaw tinagibagakin ka dayta. Neteriyo aka nakak. Sana kasta timbagakin ko na Flora. Bakit? Sa balay tinagdinggan na. Ha? Tikunak. Nagsida kami iti inalsaman abulilit. Saan ket anagalsam ti kilikilim? Bakit? Anya? Kay, diyan nga ibagbaga man nagsina ta. Dayamot imbaga kakasta. Isote ko na ni Teriyaw. Tikunak. Insina ni antim dagiti ulo ti bulilit te pasidana iti pusak. Kunak. Saan ket anagsina ta? Anya? Tulang da dya teriyaw. Kaya't nagsabat nga agapat ha. Bakit? Anya? Kakaisuna nga malatiw kayo dito'y balay, tatang. Alain nyo daytoy. Anya day ta, anak kaw. Kwartayo kininanang, saglilimagasot kayo. Kwartamot niyag paisaw, Kriste. Wow, tatang, imbag lang ay gatang yu kininanang iti kaninyo. Siyaklaeng ti ikam iti kwarta, anak kaw. Di mon iramraman ti inam. Ne, apay nga tatang. Mabulsek ni nanang mo no makakita iti kwarta. Anya? Kasano ko maamabulsik ni nanang no makakita iti kwarta, tatang? Kasanaw, nakaigam lang iti sangaribaw, di na kon makita. Labas-labasan naklangin nakaslaawanak iti abay na. Iso ako akon dito asangaribaw. Jak ik-ikan ni nanang yaw. Anya lagi din ni tatang. Igaraw naman anti ko na. Nagimas. Nagimas talaga. Ikanak mamut ditakan ka na machicheria lakay. Manjak.
Sige, matan alakay. Manjak, Jak pa'y nakaramraman iti kasta at chichirya, Pablo. di kay ikan. Sige, Ap, aha. Apay ngaya to prato-pra, amtikang ka naman chichirya, Pablo. tapno di kan dumawa. Anya, Limagasot kanumat intin ni Kristia kwartayaw nanang. awan ni intad ni tatang wakwarta ka nakaw. Binukudan na di siya nga ribo nga intad ni Kristia kabsamaw. Anya laki din ni tatang. Ikanak mamatigatang ko iti ka nagtadyak mat ikan ni tatang yaw. Ati uyo pa yan dagiti ubing ya gin-inimaut nanang. Mala, ikan na ko niti kwartam rents. Gumatangak mamat iti ka nagtadyak ikan ni tatang yaw nga imot. Siyak mamati mang balis kan kapablaw. Tiyamom jak ammo tararamidam kanya. Imungutan ka mo ta. Di kay ikan iti ginatang ko alitsong manok. Ha! Si daag ngagmay sa. Kaluto ka din, Flora bakit? Jak sungsung batan. Makamu kay tibiyag mau. Kaluto kan, kunak. Ha? Mangmangan kamutan, Flora. Ay, nagimas pa yung tasid-sidam. Nagimas. Nagimas ti lechong manok. Si daag amin daytoy. Anya? Ay, ikanak man mat itisid-sidam bakit? Manjak. Sige na, bakit? Kaya't ko day talitsyon manok. Sige na. Sige, ikang katapnawam mo't may bagbagam. Ay, yes! Ay, nagyaman ak bakit? Atoy, si daag amin dayta. Nagtulang am ti pasidam kanyak. Anyat parang kikitam kanyak asaw. Agyamang ka ata ikang kapay. Ngal-ngalam day tatulang, no kayat mau. Pajak mo tin makikita ni Uncle Pablo arum-rumwar, antay. Ay, aday di balay, na-stroke. Anya? Na-stroke ni Uncle Pablo? Kaano pa? Itayag siya pa, tiriyaw. Kahasimot ni Uncle Pablo, no kasta. Wana, natay ko man, no jak kinamat di espiritu na. Anya? Apa yung bagbagam kineteryo na stroke ka, ha? Flora? Adaya imbaga ka na-stroke ka, Pablaw. Anya nga raw dyan danon kanyak ni Teriao at kinamat mo pa'y kano ti espiritaw. Awan imbaga kakasta, tikunak, nag-strekto ka. Saan ka ta na-stroke ka? Anya? Tulang na dya, tiriyo sa bali ti dandanon nakin ka. Aha. Karoti natay tinagsardeng iti batong ti balay, Flora. Wain, Pablaw, Sino tinatay? umayda ka na lang, katipanda ka ni Jay Punerarya. Anya? Apay nga ipandag iji punerarya. Kat saan nagpaimot anatay? Gapot ay bagbagam idi anataya kon, siyak mat ita tinang ibaga anatay kan. Iso nagpaya bakit ikaraw, apang iluganan dakan ka. Anya? Ay saan? Saan? Maditay nga angaw mo, Flora. Kabut-buteng. Mabutong ka malagayam. Kan sana ngagangangaw, ipandakan ija punirarya kat balsamon dakan. Ay saan? Papanawam de takaro tinatay. Ay, jagpay kayat ti matay, Flora. Amo malagayam tagbutang Pablaw. Marik nam itan kararamidam kanyak, salbag ka. Ay, pakawanan na kon, bakit? Nagsing-singpit akon. Basta papanawam de takaro tinatay. Ay, jagpay kayat ti matay, Flora. Ala, papagayam! Itan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag na intay pinauluan. Punerarya! Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Anyalaki din! Nagsayatan anak ko. Kasta, agaram ka. Tatang, talagang agar-aramak. Ang maguray ka. Adamat armem idin anak ko. Taga sa bali mo't dadya barangay.
Wan tatang, sa bali pa dayjay takaayan ayat kun dayjay. Apay nga kasta anak ko. Adala nga roden kaya nayat mo. Nga magaram ka, pay. Wana tatang, amuyo ka de nga do ti babae nga gusto kanyak. Ha? Ay, sabagay, kasla kanyak idibaroak anak ko. Ay, nagado at babae ti biyag ko. Hay, agsusukot idi tinobyak. Ngamin, nagtarak idi. Ay, sakti malaam. Wan tatang, imalak kada kayo anatar, ken nasiglat iti babae. Wan, kurik ka anak ko. Iso nga ita, agarmak iti manu a babae. Ha? Ay, kwa anak ko. Kastoy ti makunak. Made, Anya madi? made anak ko. No agaram ka kat sinumbatan na kantinaram mo. Ay, gusto ko man mat. Di ka nagaram pa iti sa balit, madi. Maya tatang. Madi. Ay, napadasa kami nanday ta. Kat talaga, madi. Baglangan, ta sanda sinabwagan iti asido ti rupak. Ha? Ay, sos, dandani. Ang imbaglangan ta nakatarayak. Tano saan? Ay, nadadalan ti kinataer ko, Ha? Iso asi ka, Marvin, anak ko. Di mo pagsusukutan tinobyam. Ay, gustong ti isa. Naragsakak ta dar armam. Ang jakmat kayat nga agsusukot ti kaayan-ayat mo. Asino kada Eva ken Emma ter arma Marvin? Neva? Ket no nakita kiti na minsan ni Emma ti kaduam. Ha? Armam sabat ida adwa. Saan, dingdong? May salang ter arma kadakwada. Ni Eva. Ay, ni Emma, gayam. Leboy ka talaga, pare. Nagsao ti sana playboy. Ay, si ka, ate Playboy. Basta magkakita kay tinapintas sa balasa, arma madagosan. Ha? Ket no nakita kay di sentro di na minsan, at naka-holding hands mo ang napintas sa balasang. At idug pa itibuok na. Sana siyak dayjay, pare. Anyasan? Si kadayjay, pare. Kinidayan nagpaidi. Akayat asawan, ajak ang tagtagari. Aya? Katwin mat. Ay na pare, di ka unay. Laglagi pa, tinalabas, takas. Ay, sayang. Di mo naranaan ni Emma. Kasanumot ngamin, kat pangrabi iti trabaho na. Idinduta siya kat aldaw. Sikamat ti gagarak, Eva. Gaputas sika ti nakariknaak iti ayat. Imposible nga awan pa'y girlfriend mo. Itiday na ataar mo. Awan pay. Isungarod ngar arman ka. Tagayatak ken ka, Eva. Sigurado ka kadi asyak laang ti ay-ayata, Marvin? Whenever. Si kalaan. Isu ano mabalin. Sungbatan na kuman. O sige, ikanak pa iti panawon ang mga miris itiriknakan ka, Marvin. Sige, Eva. Agur urayak. Hello, miss. Good morning. Hello, si kamot gaya, Marvin. When? Agawid kan? Una, agawid ak tinak maturong. Tani, napuyatak. Pangrabiimat ngamin ti trabaho iti restaurant a pagpapayan mi kini Eva. Kasta ka di? Sige inakon. Wow. Ay no, nagsiksi ni Emma. Armak kuma. Apay kastaw na ti panang mat-mat mo ka ni Emma itay, Marvin. Adakla iti asidagyo itay. Ha? Kunak man nun ni Eva kasingin na ti armam. Katuan matatang. Nga mapay nga ron akaslada pa na gustom. Nagpintas nga mintatang. Ay maditi kasta anak ko. Di ka man ang agar-aramid iti parikot. Anya parikot nga ibagbagam matatang. Anya lakit din na ya. Palagipan ka manan, Marvin. Apay nga kaslalapdan nak nga agaramitan tatang. Idinto ta idi kat nakaragragsak ka no agaramak. Tadyak ipagarup amadigayam ter aramidam. Pagsusukutom mat, dagiti arma mababai. Anya lakit din na ya tatang. Ulitan nyo dahitang ibagbagayo. Tama di nga ro ter aramidam. Di kagdanag tatang. Amok alusutan. Ay, madi kunak mat. Agparikot kanto dita ha. Kabalak alusutan ti anyaman na parikot kunak manen tatang.
Isu nga awan ti pagdanagan yo. Ay na, nabang-aranak pengem minom iti danaw. Kapag iso lumabasak niti balayaw, iti mawawak kay. Naggapuan maya ngamin. Di abagatan, napan ko tinarimaan tayo washing machine ni Elve. Naya, kat inaramon? Kasanong armag, adan kaayan-ayat na tayo jay. Aya, Ay, kun kayam, nasabat ko ni Neneng iti sintraw. Apay ka no, asaan ka, ngagpakpakita kan ko na ngay. Naslasaan mo ka no, kaayan-ayat. nagkuna ka ayan-ayat ko dayjay. Ket kuna nang agayan-ayat kayo ka no. Nagadaw timbagbaga na may papan kada kayo. Anya timbagbaga na ya. Ket no agin inag kayo ka no, iji kasabaan. Anya, Ay na, pare, kayan-ayat mo ni Nineng. Sakit, kayan-ayat mo pa ni Gina. Sa ita, armem sama ng dagiti agsingin nga Eva kan makaaruba tayo. pudpud no dayto yan ariknak, dingdong. Isudan at talaga ti ay-ayatak. Isuda adwa, Saan? Nila Eba ti ararmak. ket no kunam nga ayatem ida adwa. Wana, ngem ni Eba ti ararmak. Mala, makaammo ka. Angam no mabalain, may salaeng ababae ti pamaysam, iti kasta, saan kantaw madaksan. Anya ti panat ko nam Emma kasingin ko. Sung batak nga ta ni Marvin? Agar-aram ngamin kanyak. Agar-aram kan ni Marvin? Wan, kasingin. Kasla gayatak matan kan kwa na. Ay, kasta ka di kasingin? Kwa, uray siya kasingin. Agayatak matkan kwa na. Ha? Agayat ka matkan kwa na kasingin? Wan, kasingin. Inaram na kakadi kasingin? Saan? Ngamamok nga arman nakto. Ay saan kasingin? Siyak ti arman na. Kayat na asawan. Siyak ti kayat na. Sana si ka. Ngam agayat kanyak ni Marvin. Kasano nga mom data? Basta mariknak. Iso nga ag-back out kan kwa na. Ngamin, siyak ti talaga ang kayat na. Anya? Ay, hagraraman kamot kasingin. Oy, di ka agagaw aguray ka iti lalaki nga agaram kan ka. Sige para makita, Eva. Sige kita man no asino ti kayat ni Marvin kadata? Saklakit di Saan asika? No di ka tsak? Iso di kan mang namnama. Ha? Ada tao? Ni Marvin daytan. Siya kun ti mangilukat iti ridaw. Agyaman nak iti kape ngayon sa gana yo Agasam nga tasagay sa kayo iti tinimpla. Di ba ikat inumak dagita adwa at tasa a kape? Ay, wan nagsakit tinakam ko. No di mo igupan day taing saganak, Marvin. Huwa na. Igo pa ka. Mayat titimpla ma. Sige, Marvin. Igo pa matay ta tinimplak a kapem. Agsakit tinakam ko. No di mo ramanan. Ay, katuwa na. Agpada kayo kini Emma amay at titimpla na. Kanday ta tinapay a pinalaman nak, Marvin. Day tanti kanam. Saan, Marvin? Day ta pinalaman nak ti kanam ta naimimas. Saan? Naimimas ti tinapay ko. Naimimas ti tinapay ko, Marvin. Nene. Di kayo sa matagkinawatan. O sige, tapnawan ti Riri. Ibusek dagita insagana yo. Apaya di mo kayat timangan. Nabsugak pa lang tatang. Agasam, tas saan akayat dagiti singin ti agpaatiw iti tunggal maysa. Anyat kayat mo asawan. Doon niya tinsagana ti maysa, nasken akanak, tanusan, agsakit tinakam tay maysa. Iso aday jay, kinan ko amin ngayon sagana da. Ha? Kas dayak kapatid kadakwada, tatang. Anya nga, iti kayat asawan day ta. Kayat na asawan, agayat daadwa kanyak, tatang. Kasanumat ngamin, ket nagtairak launay, tatang. Iso natural nga ure agsingin, agayat kanyak. Ay. Di mo ipalastog day ta. Tamangan no pakaisarsara day ta.
Agyaman na ka, ta kinuyog na kiti park. Kayat ko lang amin ti agpag na ditoy. Una, basta si ka, Eva. Kayat ko nga ibagakan ka ita. Asong batan kan. Sungbata mo, ti ayat ko? Wan Marvin, ngamin, ay ayatan ka. Ay na. Ay, ayatin ka, Mat Eva. Ay, ayatin ka unay-unay. Marvin, mabitlaan. Uy, Emma, si Kamat Gayam. Papanam. Kwa. Agpag na aklaan. Sige, kuyugan kan. Sana ko na mapanide balay da dingdong. Apay kayat nakakuyugan. Naragsakak namin no kakuyog ka, Emma. Ngamin, nagpintas ka launay. Napatigak kadikan ka. Iso kayat nakakuyugan. Wala, napatag ka unay kanyak, Emma. Ngamin, talaga ang nagpintas ka. Ay na. Inagkanak, Emma? Agayat ka kadimat kanya. Akas iti panagayat ko kan ka, Marvin. Wala, Emma. Ay, ayatin ka unay. Ay, ayatin ka mo't Marvin. Oh, Emma, nagmayatan ti arakop mo. Marvin. Anya tiket mo asawan, pare? Apay nga akas deding dong. Tsak na putan. Anya? Kaya na ayat ko mat gaya man dagiti singin. Pinaggidan mo, ida? Wen, tsak na siputan wapa ding dong. Anya, saan? Playboy ka talaga, pare. I-break mo ti may isa. Kapot ano saan? Ay sigurado asikamot lang ti badaksan. Hanggang kasano ngay? Kaslang amin kayat ko idadwa. Anya? Ay, dadael ka talaga, pare. Wen ding dong. Ay ayatak ni Eva. Ay ayatak matlang ti kasinsin na ni Emma. Kaya't nga rod asawon day ta. At talaga nga ingagaram amanobyam idaadwa. Wen nga ta. Tsak mo, ding dong. Tsak na siputan tinapasamak. No apay ananobyak idaadwa. Di ka man, pare. Talaga kidi akayat mo idaadwa. Sige ka. Sigurado nga agparikot ka dita. At iti ipatigo kada kayo ka ni Marvin, tata. Siyak amis mo tinagluto iti daytoy. Kari-kari. Naimas, tata. Sigurado ang magustuhan ni Marvin. Ha? Ay, kitagyaman Eva. Daytoy ipadigo kada kayo kin ni Marvin ti awatem, tata. Pinakbet daytoy, ngem nananam, ado ti karnina, mayat ti timplana. Ha? Daytoy kari-kari ti awaten nyo, tata. Mas naimimas daytoy. Mas naimimas daytoy pinakbet ko, tata. Daytoy ti awatem. Ay. Aguray kayo, wabalasang. Saan ka di mabaling nga awatak latan dagiti kare-kare kan pinakbat yo. Tadi kay kat ag pinapilit. Saan, tata? Naimimas daytoy kari-kari. Daytoy it-ited ko ti awatem, tata. Mas naimimas daytoy pinakbet ko. Ay, sanen. Hala, yawi dumot lang dagita kare-kare kan pinakbat yo. Yak awatan dagitan. Maulawak kada kayo. Wane ba? Di ka agdanag. Tatalaga amat nga ayatin ka. Talaga, Marvin? Harakupan ka. Marvin, ay ayatin ka mat. Naragsakak, Eva. Di mo laam mo no kasano ti kinaragsak ko ita. Marvin. I love you, Eva. I love you, mat. Marvin. Naragsakak unay, Marvin. Ngamin, ay ayatin na. Dayta tipod no, Emma. Ay ayatin ka. Uray siyak, Marvin. Oh, Marvin, sapay ko mata di ka agbaliw. Saan, Emma? Ngamin, ay ayatin ka talaga. Ket di ka agdanag, Marvin. Gaputapulos, adi kan to isukat iti sabali. Saan to apulos? Wending dong. Kaayan ayat ko ida talaga. Inragpin mo ida nga agsingin? Katwan, takasano? Kat agayat damat adwa kanyak. Ay, sus! Itaam dagito masidag. Marvin! Marvin! Nay,
May kayo matadwa. 1. Kat nasayat matada ni Dingdong ang makasaksi iti amin. Ha? Anya ti saksiak? Dahito ti saksyam, Dingdong. Anay ko, pinabuksitan nak mataneba. Ha? Ni, apay dinanog mo matan ni Marvin, Eva. Daytoy mo't Anay ko, taksan ti bibig ko. Ay sus, agdardaran ti bibig mo, Marvin. Nakaamiris kami ngagsingin. Asi ka, Marvin, kat mananggundaway ka. Gapota agayat kami kan ka, ginundawayang matan ti makiin-innagak kada kami. nagbalin kami amaag nga agsingin. Ngam no ita. Saanan iso daytoy pay. Ni. Ay, kinugtara matan ni Marvin. Anay ko, Ay sus, Gungguna na. Sige, incoming. Saan da kagayam apagan ano, Marvin? Mananggundaway. anay ko, nagsagit ti kinugtara ni Emma. ay, yan niya lagi din aya, Marvin. Pinaggidan mong tumot nga min dagiti agsingin. Anya nga ita, ganabam tadi kamot mabagbagaan. Anay ko, nagsagit ti bintak abibig ko. Anay ko! Ay, anya laki din aya. Agasam nga may tapagrigpunab na gitisingay. Ay, dakay ti playboy, tapakaisarsarakan da ita. Mala, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sama nga istorya, nga intay pinauluan. Agsingay! Dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Nay, papanam ka di Denver? Ay, kaya tulungan dagiti sakak. Anya? Ket isomay, alangan nga tulungan ti sakak, ti papana. Limpyo ka makisasauken ka. Sungbatan nakit din iti linulukaw. Gusto mo ti songbak ko, manang. Mapana ka tulungan dagiti sakak. Ay, awan ti serserbe makasarsarita. Da kayo mo, manang. Agong kamanin adagos. Kasano? Kadawan pa'y mo ti husto asungbat mo kadagiti damag kuken ka. Pasensya kayo, manang. Ngamamuyo mo takas tuyak. Oh, Una, ngem no kasarita da ka itinalapat. Sungbatang mo't ako ma itinalapat. wanan manang. Oh, mapana ka dyan dalula. Anya laki din ayak. Nasabat ko ito ni Manang Sulay. Nga manay. Pinaungot mo man siguro anak ka. Sama na. Apay kumangay. Okay, apay nga raud anagong ay imposible mo't no agong latan nga awam mo gapgapuna. Kaslad lang nga ti korkorang na. Tagdamag. Ngam masongbatan ti damdamagan na. Agungay. Oh, apay, anya ayati dinamag na. Dinamag na laeng. No sa dino ti papanak. Kat sinong bata may. Imbaga katurungan dagiti sakak ti papanak. Anya? Ha? Kano linuloko mo? Gayam nga min ti sungba mo kang kuada. Ta, sino mo kumanga iti saan nga agungat iti dayjay nga ugalim? Ay na. Kat saan kayo ang mainayong nga agungit? Ananang. Maditikas ta. Bumakit kayo lang nga dagaw. So. Ay na anak ko, di mo unay sobraan ti kinaangaw mo. Amangan no adda ti mapikun ka makaungit dapay, Nana. Kita nakaungit kin ka ni Suleng, amis mo, wakabsat mo. O, di nakarkaron tao ti sabali at tao. Bayan nyo ni Manang Suling nanang. Gaputakas jay na dayjay akabsat kaw. Talaga anaungay to. Anya?
Uwen bakit? Anya ka dito mapan mo nga tangen? Mapanak man man kita iti makurso na da akala ko ni Marites. Kahit uwen bakit? Wala kay, barang ado pa'y tila ko na anatang. Bakit? Natiyang ka di man tisiden tayo? Kaslo makao maya. Kala na kumamit. Sika talaga lakay. Ala, wun! Gumata to iti karne, no adda tila ko na. Ay, sika matgayam ti masabat ko, Denver. Uwan maray. Nagkapong ngay. Ay, nagkapuak ka na ng kintatang ko. Ay, sika talaga, Denver. Wun, given daytan. Tikayat ko asawan. Napanam. Taado pa tinakaeko bag abit-bit mo. Ay, dita tersina ni Marites. Napanagim matang iti karni babaw. Gaputa nag-uraga gayam da para ilisaw. Kaadda ti pinalako na ni Marites. Kasta, apag isungarod ti ipapan ko. Agpagpagatang ngamin nilakay ko iti karni. Wen amaray. Ado pa'y mo tinabatay. Kat, manungay ti may sakilo. Mano ti may sakilo ko na maray. Wan, Ay, kung may sakilo lang tama, alangan maano dua, wino talaw. anya? Kay somay. Mano ti may sakilo ko nam di may isa ko na. Ura ikilaw may isa talaga, oh. Ala, wanan. Mano ti panangila ko na iti may sakilo no isungarod ti kayat mo adenggan. 300 ka di maray. 300 gayam. Ala, wanan. Kat agyaman na. Mare Suling, si kamit gayam. Wen mare, agawid ak kumanket. Mabait lang mare. Ita lang ang nagranata. Ngam agawid kakit din adagos. Wen na, mapanak ko maagluto iti si daen mi nga adobong pork. Gimatang ka itila ko ni pare Elisio. Wen mare, isong nga rutirantak. Ken, nabayagan kami mutan kin ni Marites sa naging inistorya. No, nasapa ka kumanga men, o de, nakapagsasarita tayo kumapay, mare. Nataktakak namin di tadalan, mare. Nasabat ko ti kabsat mo ani Denver. Adala dinamag ko, ng binmayag ti saritaan mi, gaputa din na sungbatan adagos ti saludsod ko. Ay, apaw, maasarak nga rod iti dayja kabsat ko. Iso matlatin, kurina nga ugali na ditoy. Iso nga imbaon kon nga agawid Kene, si ka magayam manong tinagtripan na mare. Wan mare, ngam sa nabali. Talaga siguro akas jay na dayjay akabsat mo. Hala wan mare. Da kayo kumantimang paspasensya ken kwa na. Tane, nalabasa talaga ti kinapiluso po na. Oy Denver, agsarita taman iti nalapat. Manang. Mangmanggagnak ka di, Denver, Kauwang mo manang. Sana maatulang kay. Ay na, Denver! Lumaklakay kan! Ngam kas laawan mo't ti manaknakem mo! Anya? Nalabas ti kinapiluso pom! Amin na kasaritam, adalat ta ti linuloko nga isungbat mo! Nyalaki din ay manang. Tapnusan aboring ti saritaan. Na, kita man ngamin day tasungbat mo. Apay, panagkunam ka di, kat nasaya at day ta nga ugalim, Ay na, Denver! Nulakay, wano bakit ti kasarsaritam? Ang mga numakaungot dapay ken ka, gapo iti dayta apa nagsungsungbat mo. Ay na, huston manang. Ang mga numatin nagpayda tapos tisaw. Gapo iti awan sardeng apa nagsasaw. Anya? Tamaalam pa'y laang ti agangaw, kat ung-ungtan ka lang arudan? Dayta nga minket, Denver! Talaga adi mo ammo ti mabagaan! Huwag ka di manang. Husto dahi na panagungong iyaw. Ang mga numabagkatang kayo adagaws. Anya? Kay somay. Ti ungay, nalakabumakay to. Ay na, Denver aya, ading ko. Pangasim kumamot tadi ka unay, kunakmanan! Hey! At dati oras iti seryoso asaritaan. Katadamot oras ti innangawan. Mawatam, laglagi pong kumaakanayon dayta, Denver,
imbag man, tanagawid ka si ka, Denver. Awan kadwa ni nanang, idi kalman. Manang, Apay, sa dino, tinagturturugam. ay kay ije pagturugan na. Alangan mo ano ije bangki ka man. Kay sumay. Panunutom ka diyan na imbag, manang. Ala. Wanen, Denver, wan. Tapusom manang ah. Di ka manin agungay, oh. Ay! Kasano? Nagalas na itaw galim! Uri kasarsarita da ka itinalapat, awan paymut usto asungwat mo! Puro ka linuluko! Ay nananang, bagbagaan yuman ngamin ni Denver. Tapno saan nga agruam iti kasjay nga ugali na. Kasta awan si serious one na. Ay na, kanayon mo tabagbaga ka na kaw. Agam, kaslawan ti dingdinggan na. Ay, siyak ti madanagan kan kwa na nanang. Amangan no at dapay ti mapikun kan kwa na. Kat iso ti pakaisagsagmakan na. Kasla amin nakasarsarita na, ikuri na lata ti kinapiluso po na. Day nga raw ti bagbagak metlaeng ken kwa na. Agamawan. Talaga naming katal apiluso pao. Ay basta nanang ha. Saan tayo nga agsardeng amang bagbagakin kwa na. Tane, nagalas tayo dyan nga ugali na. Karon no lalakay wano babakot ti kasarsarita na. Uway na nako. Di ka madanagan. Kaputa ka na yun kumuta bagbagaan di Denver. Nanang, ngem no talaga asaan nga agbalbaliw ay talaga siguro akas jaynan. Masapul at piloso pumot siguro ti isungsungbat ken kwa na tapno agnakem. Agpakadak nanang. Apay, papanam ka day anak ko. Sumuro tamang kani kumpare. Adayaw awis da trabaho. Kat kurang da kano iti maysa. Iso nga inaya banda, nanang. Ay kat alawan. Sige anak ko. Iso mampayamat gadak nanang. Tanayawan ng kwartak yo. Malawan anak ko. Angam, jay kanayon ngay bagbagak wain. Di ka unay agpilpiluso paw. Tabangan no adda ti makaunget ken ka anak ko. Huwag ka di nanang. Di ka madanagan. Oh, wala. Sapay kuma anak ko. Tamangan no adda mapikunkin ka, padam akarpintiro, kaamangan no martilyon da ka. Anya laki din ni nanang aya. Sana mapasamak da ita. Umuna, mampay nga gaway paray. Nay, apay ka di pare? Madingar tiri na jo. Gasta. Iso masapa ka nga gawin. Ay, saan paray? Ay, kaslag trangkaso ang araw. Mala, wala pare. Kung nakindi saan ka nga agsaksak pare? Nga, kasino ako kumangay. Taplosan nga agsakit, oh. Apay, robot ti tao. Taplosan na makarik na iti sakay. Luko to. Ala, hindi ka na kung pare. Kung kunak lang na siya. Anya lagi din ni pare Denver ya. Apay ka dila kay. Nagpakada itay nga umununa nga gawin. Nga puta madigano trek na na. Makaungat ki din. Apay, anya nga min ayatiin bagam. Inangaw ko lang may baka kunak saan ka ang makapkaptan iti sakit kunak. Kat abay, tawak mo iso ang makaptanak iti sakit. Abay, robotak aya. Kunak, hindi bakit. Si kamad lakay. Amom nga adarikrik naan jay tao. Ngam angawam pailaan. Iti sumang amin tugali na. Nalaing amang pilosopo. Ngam no isot ti pilosopunda. Agung amay. Sa bagay matkit di Ngambay amon. Talaga siguro akas jay ti ugali na. Iso asikan ti mang pasensya kan kwa na.
Tauray sak idi, kanayon nak apilusupon. Anya? Kanayon nga ungtan ni manang naasuling ngam awan lata. Isu at talaga siguro akas jay ti ugali na. Nasa pakamuta si Mang Poy tanak ka. Una na. Gapot sa bali tiri na. Anya, apa yan anak ko? Ay, jak man amak. Kelat mo tin na sakit dagiti bagbakit. Sayang nga ti oras. Maksayam man ang titangdang ko itangal daw. Ay na, di mon panunutin data. Sana balay, tama ka trabaho kan tumanin. Ay, magano agtrangkaso ka. Ay, huwag nga raw. Ay, sa payawan ti agas dito'y balay anak ko. Ay, Wayne, kasla ko na ni Suleng, nga agawid da ita dito'y balay. Awagam man kit day, tagpagatang kay ti agas kadakwada, Wayne. Ay, alamang nga raw. Nanang, tanay. Talaga sa bali tirig na. Hello, apay ka di Denver? Agawid kayo ka dito'y balay ita, manang. Wen, apay ka di? Nagatangan na mampay ti agas ti Kurigon. Pagkatangak nga Ay, kung mangkita ka dita, no, dati mabalim mo pagkatangan, manang. Kita eklaan? Agkatang ka pa'y nga raw kunak. Ijay ka di hardware, wano ijay farm supply. Ah, ayun na. Kadi sumat! Di naman nasarim, manang. Tani talaga maditirik na. Oh. Ito yung kabsat ko, aya. Apay ka di ba kay? Ang angawa, kat makahungat-mat. Na, iso ka di timawang. Wan, kat agpagpagatang na rod iti agas. Kinunam mo nga iya hardware when no farm supply ti pagkatangan. Wala kay, kat amom, makaungat sika. Amom nga darik-rik na ang tao asarimpay lang mo. Bakit? Damdama, ungtan na ka manay. Ay na, padasan nakmut ang ungtan, taong takmut. Anya. Adto iti pinagatang mo nga agas, Denver. Yaman na manang. Ay wag. Ilugar mo mamuti pa nagpilpilo sa pamanang. Amom nga darik-rik na ang tao, lukumpay lang. Husto mo atin baga kitay. Anyang iti amok, no ibagam nga agdamagak ijay hardware kan farm supply. Anya. Apay, anya aya tinasakit ken ka, Taparagurigur mo at pinagatang mo, Nasakit nga rin ti bagbagi manang. Karkaro na ito'y ulo. Ay ka, ikatumo na day ta ulam. Tapno awanan ti problema manasakit. Na, Kati sumat. hinagtal na ka man dita manang. Tano siyak ti masar. Kita manday ta nga ugalim sika Denver. No sika ti mang piluso po. Oh, di ba? Nalabas ka. Ngam no sika mat ti sungbatan da iti linuloko. Agungat ka. Manang. Oh. Hadda nga rodin ti an-an na yam. Natangsit ka pailaeng. Agyaman ka kit di Tainggatangan ka iti agas mo. Nga uray nagalas ti ugalim kanyak na duma. Nya. Ay na, nangeg ko, ti panagsubangyaw, iti kabsat mo, anak ko. Kasanaw, di na ilugar ti pa nagpilpili po na, nanang. Ay na, hustaw ti imbaga ni manang mo, anak ko. No si ka ti mang pilusupo kadakwada, paspasensyaan da ka. Ngam no si ka ti pilusupuan da, agunget ka. Nanang. Dahit ako mamit ti panunutom, anak ko. Di ka unay agbalay na pilusupaw. Taamangan no ga po itinalabis unay akin na pilusupaw. Adaw ti mapaungit mo. Anya.
Panunutom na imbag ti imbagakin ka, anak ko. Isu nga agbalbaliw ka kuman. Uy, nanang. Nagbalbaliw akaw na. Nakapulis ka mo't anak ko. Papanam ka day. Ay, mapanak man. Di balay na pari markaw, nanang. Kasta. Uy, nanang. Kasangay ka nung amin. Tiburida nga anak da. Iso nga inawis da. Ay, salamat. Nasaya at tisumbat mo ita kanya. Kunak no ibagamanan nga ijay turungan dagiti sakam. Ni nanang. Nagbalbaliw ako, nanang. Nasaya at nukasta anak ko. Kat sapay la kuma, taag turtuloy daytan na panagbaliw mo. Uy, nanang. Di kayo madanagan. Malaala, ingka nga ruday, ha mga nuur-urayon da ka. Si kamu gayam din per anak. Apay, pimanaw kamu adagaw sa ijay paskain. Kasla, mutin nakakaasi ijay, nanang. Hanya, tapay may. Awam mutin ti mata maki-istorya kanya. Kasla, pain bala mga isor-sor-sor iti bagik ijay. Adaman na iti makisao kanya ng panawan da kadagaw. Anya, Nanang, kasla nga rod ada sakit ko ang makaakan. Gaputa panaw-panawan da, mutin jo. ay na anak ko aya. Nalabit adi da kakayat akasarita anak ko. Gaputa ko nada siguro nga awam mo lang ti serserbay dagiti saritaan yaw. Anya? Kasta siguro ti adda iti panunot da anak ko. Gaputa ipagarup da piloso po kapayla ang ngaging gaita. Ay nananang. Nakamiri sa kaw. Husto gayam, dagiti imbaga ni manang suling iti kanya. Ada ti oras ti seryoso asaritaan. At dapat oras iti innangawan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.